I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu ukratko o Stipe Balkan 95 i u današnjoj epizodi radimo Stipe, znači počeo sa kanalom, da radi sa kanalom 22.3.2014. godine, to jest godinu i mjesec dana ili sigurno. Trenutno ima 20.094 subscribera. Veliki uspjeh i gotovo sve je zaradio preko FIFA 15, FIFA 14 i FIFA World, velikih pack openinga, squad buildera. Snimio je i po neki gameplay o Counter Strike-u ili za neki specijal uredi nešto čudno. Tako da to je bilo nešto ukratko o Stipe Balkan 95. Veliki pozdrav za njega i za Srbiju na Games BL koje sam zaboravio da ga pozdravim u prošloj epizodi. Hvala što ste pogledali ovaj video, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!